Dagulma yulumbone wumpini IF Enterprise. Katuwore dagban chinchina. Wadana ma zabdene. Chinchin zela design kam ibara. Kakana wumpini IF Enterprise. Anyala wenye nye shale. Anda amraya nama ibara shale into kana chang wumpini IF Enterprise tata. Nlo Ibjala nyuhane fire service mashi. Taman fire service kubala dance. To number nyala to ibor no oda nchanta kwa gba onto nye shale wumpini IF Enterprise. On number ibor wumpini IF Enterprise anto bolma number also 059 39 37 312. Nalan labbol number ma 059 39 37 312. Nta yulumbo ni ya ku Fatima kan yina Passion Cosmetics. Nta an kana ti table ngozo to my Russia bata. Body cream, body lotion, pomade. We have so many variety of shea products. Shaku kam natanya. And the location nyala sa'anar. Ambor bin ya arango zainga kampam nada. Ato kana te sa'anargu. Sa'anargu ayana yilma. First round shall be na yilma she. Kachang. Second round. The junction kuzan man. Pasung. The number nyala 055 8287 031. I mean about to see your man. I'm not to feel anto bolo 0244 592 086. I'm a rice special shea butter. Baka alambala kati tenanda. The zorla stew. Kanan the jail of. Kache de pam. Bajarambala. Anji the non fine pam tip nangbana. Kache mo. The nyala the mix the mixing. I wish I could open it. This one. And the mixed one is this for hair. The kunyala zabra pam. The dabayong kanguminye nangbana kada jara. The mongami kada zora. The medieval course. The yala 130 Ghana cedis. Zakarama, and this one is 50 cedis. But this one all is 10 cedis. Only this one is 20 cedis. Yes. Savulugo. Bolga Road, Tamale Bolga Road, ma. So I could pay somewhere can show. It's a village before Savulugo. Get it. And when you contact us, 024 2985 747 and then 024 60 82 364. So to contact Nishembala, I could call it and yeah. Yulumbo na Abdullahi Rabi. The business name is Solo Sohdo Enterprise. Katibe Gurugu. Tamale Gurugu. Katinando Kulukuli Baka Ale the black Kulukuli Chibo. Then Katabo black soup. The Baka Kulukuli. The smack Mambaza to Kwahara. Baka almaka no box man no baka alma ne smole ngoma de doje don dojo de bazare den doje this now kunya te benang den jormen den jar kon ko kato smole min bon kulukul ma shelen la bon the best and that in 1 year above. Then now Kupongoma, this is a bembara. The number 024 31 751 73 020 950 3032. Onto vote kanyeti tibjada gurugu. Yulumbo na Abdullahi Zainab.
Kambe Northern Region, Tamale. On found a Yulumbo in Shishago. The word la Dagbanchina. Dagbanchina Tinama, the Chan Makashi the Yellow Bongo. I nye asware kambon nya bal kam nya kai bona yusla ne mama de yusra amriya ka yusra suna yusra kuile de ne mama da ku dola tanga ta ko harale ta mama wurle so ai kana na ta da en chang to kwai te to nan da dagba ha di nyala en kwa ma pan ware kadi ku nyala ku borla na yusi amriya yile be suna yile ai kana ta sani anyala ngunya nyale da bilu ma yulum boni borbuni enterprise ai ku boate shisha ka te be ai kana ni mani anyate bang ma biane ka bibi dina biane din za hanyala tanan worle ai bona to kalan shanta tun to zan ta ban sharma ga ba shanta da ku dwala tanga te mino le kam de biane ama te san ma kunyale abora biya ge dana nyale de jele ma ya tana dum jana ne shi ka bor tana de zaha de betisani ka ta mal be trainera di nyala mala bi pumbla bi doblenyo kai bor no bwam tuama di nyala ban yan trainu o bang le vien yalanga ka trainer ma ko nyale tun to lan wo biya gu pune nin sal no tuno be sham ka twelu le kam ka fa ko biane tun to zan dan ma bang sam zaha en trainer bima don pen yale ya ai ku boate te bela shishao nearby gumbele gbene so on phone number nyala 055 912 6798 nela mbwel number ma 055 912 6798 ala fe mborbuni enterprise nema ma ku bon de jale ma ya to yulu mwen Abdallah Smokes abor bang ma she kam za to kana chongo tinyete te biela saka presby church ma gbandi nye abor bang ma to kwara bang ma da badana bian pa badana bian abor ze place be badane ka ba mala order to za order na kata no da ban shaka amma tan kam ka bor na tan no ta ka ko za na ka za de picture wo ta kata no ka wo le ta understand so linye ba shaka ka ba tamal long sleeves kam mala endo ma abo wala ba za ha kama bo ajedi nya bora she kamza ha abo te bo annual te be saka presby church ma gbene te number nya 0245001856 de me nya la bora number she gba ka bo 0595832617 bang ma kam ka ni de bora chong wa tamal te yulum bo Abdallah Smokes saka presby church ma gbene nya la bora bang ma she kamza ha tambale kyong dan kat ko shwa akana store tamal dem je gar ngonam baza ngoma to ko za just for display for the program aku bo she kamza ta ko biara Abdallah Smokes ni de ko kolem namba ma nyam bor bang ma she kamza short sleeves bien ka long sleeves ba ha bien abor she ka dinya nzila nam program bo nyele aku kana ten nang la ma sha kamza ta da nama na Aisha Mohammed. Kwara natural products like balago, kakaduru, nimsakbam, zabrakbam, kakala kwajaram, dawa chibo, black soap, babjane, the day my show. The company Mabunbona Mighty Enterprise Limited. I'm board the handover number 024 2381 560. Bye.